Beja ketimpa elung sebab rikala kejar kong sah setiang ketundung. Ojo ini tiang di pengungsian, apa kenada buronanane sayangan. Tan bina dititieng tanpa pengancan, pejalan hidupe kambang tusing karuan. Doyang ibu digelesi jen pemargi, mangde presiden mekumpul wargane sami. Pinunas titya manda sami rahayu, rikala bencana sampunan krodeng ngeruro. Panjake sami sampun wana nyantosan, sepemargi bencana gunung agunge. Berjalan hidupe tambang tusing karuan. Doyang ibu digelesi jen pemargi, mangke presiden mengkumpul wargane sami. Pinunas titya manda sami rahayu, rikala bencana sampunan krodeng ngeruro. Panjake sami sampun wana nyantosan, sepemargi bencana gunung agunge. Pinunas titya manda sami rahayu, rikala bencana sampunan krodeng ngeruro. Panjake sami sampun wana nyantosan, sepemargi bencana gunung agunge.